Hey, mina iza Shaka Chauke aka YouTube channel Shaka Chauke TV. Hi bamandla hi vuyelele ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber, lava nga nghena va subscriber, lava nghena va vona ku ti-video ta Shaka Chauke TV hi ndlela yo fana na yaleyo. Namuntlha hi mi tisela album review ya tingoma to karhi leti nga le ka album ya Mr Post. Leti nga ti tsalanyana laha hansi laha kumbe aka buku leri nga yi khoma laha ku ni nga lahli mongo wa leswi ni la ku vulavulaka hi swona, but a ni nge vulavuli hinkwaswo leswi ni nga swi tsala laha bukwini, no endlela just for ku ni nga rivali leswi ni la ku vulavulaka hi swona. Xo sungula, album ya Mr Post kumbe ya Daddy P ya le ka lembe lera hi nga le ka rona ra 2025 i album leyi yi twalaka ingaku yi twalaka yi ri na swilo swintshwa kumbe creativity ya xiyimo xa le henhla aka site ra Nqambi. Creativity leyi le henhla aka site kumbe aka tlhelo ra ti-producer lava nga producer album ya Mr Post. So mo ni endla ku vanhu va twisisa ku why Mr Post a teliwe mihleketo ya ku cincanyana sound ya yena kumbe a endla sound ya yena yi hambana na ti-sound letin'wana leti a nga tshama va na tona endzhaku. Reason yi kulukumba i ku Main King loyi a nga tlanga album ya Mr Post na DJ Gift. Main King i munhu loyi a kota ku tlanga ku electro. DJ Gift wa swi kota ku tlanga electro kambe not hi ndlela yo fana na yaleyo. DJ Gift i munhu loyi a tlanga ku ndzumba. Main King munhu loyi a tlanga ku electro hi ndlela ya xiyimo xa le henhla, loyi a chayelaka DJ Mumba kumbe loyi a nga za a chayela DJ Mumba. So Mr Post u fika a langutisa ku machayelo ma va hisa lawa ma nga fika ma fambelana hikuva DJ Gift u ta na ndzumba ivi mfana luya Main King a ta na electro hi ndlela yaleyo ku music wa yena u kota ku va na flavor. So u fika a cheka ti-strong points ta va hisa lava yi two ivi then a endla swilo leswi a make sure ku music wa yena u fanele ku faka ti-beat ta music wa yena ti fanele ti famba lava hisa lava va excellaka ngopfu kona, ma twisisa? Okay, a humeni kwalano vito ra album ya Daddy P kumbe ya Mr Post ya lembe ra 2025 va yi vitana Ma2K lava nga feature Bizarra kumbe Nqambi leyi kulukumba ka Gaza leyi tlangaka tingoma ta Marabenta yi nga Cool B. Ngoma ya Ma2K kumbe album loko va yi title i Ma2K a ku nga ri timhaka ta ku yi ta va yi ri hit ngoma liya, i mhaka ya ku va the most important part i ku maketa album ku va vanhu va twisisa ku va fanele va tsutsuma va yi tlanga ka online kumbe va pay attention aka yona. I vito leri ri nga fika ri thyiwa ra Ma2K because aka lembe leri nge le ka rona kumbe aka nkarhi loyi nge le ka wona ku le ku trendeni ka Ma2K like vo Bliss Boy, vo Metro Beats, vo Blanca, vo Black Myth, vo Shamakhombo, vo J John, i vo vanhu va yisa lava nga le ku trendeni aka nkarhi loyi nge le ka wona and va forma part ya vanhu lava nga le ku contribute aka music wa Ma2K kumbe hi system leyi va tlangaka yona music wa vona kumbe line leyi va tlangaka yona. So for Mr Post to name his album Ma2K a la ta bring attention to so that people can bring attention. He was actually inviting people to pay attention in his album ku vanhu va kota ku twisisa ku ri ku na yini xa Ma2K ku before Ma2K kumbe xani yena i hosi ya Ma2K kumbe xana njhani, but yena u claim ku yena i hosi ya Ma2K and Ma2K ma nga ka ma nga vuyi aka yena tanihi ku yena u tiva i munhu loyi a nga tokota aka timhaka ta music hi ndlela yo fana yaleyo. So mo hi ngheneni ka ngoma ya vumbirhi ya Mafela Sopo. Mafela Sopo a hi twisiseni Mafela Sopo ku loko ku munhu i Mafela Sopo ku ri u fela sopo nyama u nga dyangi, u dyi mthotho ntsena so u kuma ku nyama a wu yi dyangi mara va ku lumbeta ku u dyi nyama. So meaning ya Mafela Sopo i munhu loyi a felaka swilo swo ka swi nga ri kona kumbe a felaka swilo swa mavunwa kumbe loyi a accuse-iwaka hi swilo swo ka swi nga ri swona swi nga ri na ntiyiso.
kumbe munhu loyi a xanisiwaku a nga dyohanga nchumu. I think ni ta va ni swi veki kahle. So Mr Post u ti fanisa na nqambi leyi yi tshikeleliwaku, leyi zondiwaku, leyi nga treatiwaku kahle ku ri a yi na nandzu. Mr Post u ti fanisa na nqambi leyi yi underrate-waku ku ri ku yi na talenta, yi na something to offer to the nation kumbe to the Gaza nation. Okay, a hi fambeni hi ti mhaka leyiwani. Loko Mr Post a endla nghoma ya yena or yi rini, yo mafela sopo he munghana namuntlha swi jikile, yo mafela sopo he munghana namuntlha swi jikile. Loko a nghena Mr Post u vo swi twa ku hi pela role model ya Mr Post i Matswa Bemuda, la di fambi hi line ya Matswa Bemuda straight. Mr Post ku na nghoma yin'wana ya Mr Post ya Matswa Bemuda yi nge le ka album number 5 ka album ya Jerusalema, ya GT kumbe Beauty na Bilnaden. Yona loko yi nghena yi ri yi rini ka tingoma leya Matswa Bemuda, yi ri he munghana namuntlha swi jikile, he munghana namuntlha swi jikile. Hi leyi yi vulavulaku hi Beauty ku va tekwini swi ku tluka swi ku chokolo hi ndlela yo fana leyo. Loko mo ma yingisela album liya ya number 5 ya Matswa Bemuda mi ta swi twisisa ku ri nghoma ya Mr Post yi flow ya Mr Post yi inspire hi nghoma leya Matswa Bemuda, ku nga ri ku Mr Post u kopele Matswa Bemuda, no. Mr Post role model ya yena Matswa Bemuda, as he said aka tin'wana ta ti-interviews ta yena. And then ka line liya ya kokwala ka mafela sopo ku na tilayini leti landzelaka, yi ri yo mafela sopo he munghana namuntlha swi jikile. So liya yin'wana ya Matswa Bemuda yi ri ku wisa ka mihleketo hi ku jumwa hi vurhongo, ku wisa ka mihleketo, ku ri yi famba hi beat ya liya hi pace ya Mr Post a famba ku yona. Ku na line leyiwani ya Mr Post ni nga yi nota down, yi ri mani va nga tswala hosi, mani va nga tswala nqambi. Mr Post byi kombisa ku Jona i hosi ya tinqambi, mana Jona va katekini because va tswale hosi ya tinqambi. Nyiko u nge yi pfali, hayi tshika kambe ku ri la Mr Post byi byela Benny Mayengani ku u nge pfali nyiko ya mina, u vulavula ku mhani u koti ku yimbelela na dyoha and all those things. Swi tivi ku nyiko ya mina u nge yi pfali, swi tshiki kambe leswaku ni pfalela handle, ma vo me ni nqambi kambe ndzi hina kambe. So wa swi twa ku la byi byela munhu straight ku mfo me ni nqambi. Benny Mayengani nkarhi wo tala ni le ka ti-live ta yena u tshama kha vula ku Mr Post a hi nqambi, xa dyoha, u ti chuzeli opponent ya wiki and all those things. So Mr Post byi hlamula swo ti kombisa ku mfo me ni nqambi kambe ndzi tshika ku ni sala ndzhaku, tshika ku ni pfalela because me ni nqambi kulukumba. Duku hi rini mi hi zama mi hi pfalela tinyiko. Mr Post byi twala byi ri na enga ya ku va tigigi ta Jona ti nga bukiwi a tigigini ku ri byi pfaliwa hi Benny Mayengani. Duku hi rini kha mi ni zama kha mi ni pfalela na tigigi, hi rini kha mi ni zama kha mi ni bloka ka vanhu ku vanhu va nga ni tekeli enhlokweni, tshika ka mundeni. Hlampfi ya fa yi dyiwa hi mati xidziveni xa yona. Byi kombisa timhaka ta ku ri Benny Mayengani a nga tshuka a wa kumbexana a nga wa kumbe se u wini a kha a wisiwa a ri ndzeni ka xigaza a kha a wisiwa hi Jona Mr Post, ma twisisa. So Mr Post byi ti fanisa na mati kumbexana territory leyi Benny Mayengani a nga le ka yona, ku ri a nga wa a ri ndzeni ka territory yaleyo a fa, ivi byo ti sala byi stand-ini kumbe byi kha di performa kumbexana di kha di phusha music wa Xitsonga kumbe di kha di lead hi ndlela yo fana na yaleyo. Se di byela vaseketeri va Jona byi ku yimisani mavoko hi teka mfumo. So Mr Post byi nga ta kombisa ku ri already se Gaza byi yi tekini kumbe Mr Benny Mayengani se byi n'wi tlulini ku ta fika sweswiwani because byo dyi na tihiti to tlula ta yena leswi byi claim-aka swona. Duku onge a hi vona lava va vulavula se la divala hi vaseketeri va Benny Mayengani lava se va nga shiftela ka Jona, lava a va ku Jona byi hava nyiko. Se byi nga ta kombisa ku ri
se va jikini va le ka byona Mr Post a swi tikombi ku i vanhu lava va seketela Benny Mayengani kumbe lava i vanhu lava a va kha ku Mr Post a nga swi koti ku yimbelela and all those things mavona. And then ku va na ngoma leya ya Connection, Mr Post la divi creative ne, amayelele intro liya Mr Post nga ta yona wa yi twa ku na power ikulukumba ngopfu. Slava connection na movha leyi di nga xava Mr Post di ri i connection, yindlu leyi ni nga aka na yo connection, hinkwaswo la misaveni leyi i connection. Like la Mr Post di creating xa ka tsike njelezi Mr Post la u tirhini ka that song, like ka the lyrics. Mr Post is one of the best artists, lava va creataku swilo swintshwa kumbe vanhu lava va yimbelelaku swilo swintshwa kumbe xana album ya yena u nga ta ka u nga yi predict. So la diwala hi connection ku munhu un'wana na un'wana ku va a fikelela swo karhi ku laveka connection, ni le mintirhweni ku laveka connection, na loko xa movha ku laveka connection. Di jika se di rhuketela jiku na wena n'wana ngo wo pfula nenge loko lava tirhi wo pfula nenge va ti dyela ivi u kuma tirho. So ku nga ta kombisa ku vavasati ku na loko u lava ku fikelela kuma swilo wa swi kuma swilo through timhaka ta masangu, a hi problem, as long as va ku nyika tirho i wu tirha. Timanejara teto u tirhaka ka tona kumbe xa timanejara teto ti vonaka ti nyiki milenge va ti dyela hi ndlela yo fanale ku endlela ku ta kota ku kuma tirho. Leswi like risimu leri ri vulaka swona a hi mina ni vulaka swona. Ivi then nyana yingiselani di ku tlhela di kombisa timhaka ta ku vavasati and mitswalo na tona ti-connection. So la Mr Post u kombisa ku vavasati va tswariwa va ri na swona swilo leswaku vavanuna va nga ta va fika va va lava kumbexana vavasati va nga swi tirhisa ku va va kuma leswi va lavaka swona, leswi va nga hi xiswona. A hi ngo munhu n'wansati u na shape ya kahle a landza manager a fika a yi bayizisa, even then a ku heteleleni va kuma leswi va lavaka swona, kuma tirho, kuma position kumbexana a kuma leswi va kumaka swona hi ndlela yo fana na la Mr Post di tirhini. Even then ku tlhela ku va na ngoma ya Head On hi ku ya hi mina hi yona hit aka album ya Mr Post. However ma 2K a yi nge vi hit hi ku ya hi mina because a yi hlangani na ti-instruments ta koho a ti hlangani hi ndlela yo fana leyi. Mara loko swi fika ka Head On, hi ku leyi i head on, leyi i head on, wa swi twa ku Mr Post la di le ku lweni ka nyimpi ya ku di fana di teka ntlangu wa December kumbe di teka ntlangu emavokweni ma Benny Mayengani, because Benny Mayengani munhu loyi a nga na confidence kumbe Benny Mayengani qambi leyi kulukumba, kambe Mr Post di le ku n'wi xekaxekeni Benny Mayengani. Ngoma leyi yi kombisa marito man'wana ma ku fana na kuma ku mini Gelekechani ya tiqambi. Gelekechani swi lava ku i munhu wa xidzidzi kumbe munhu wo tiyela kumbe munhu wa strong loyi a nga le ku lead-eni ka tiqambi kumbe loyi a nga khoma tiqambi hi voko ra simbi, like u le henhla ngopfu munhu waloye. Head On obvious i timhaka ta ku va u fika u challenge munhu, it's a challenge. Head On it's a challenge, like na ku challenge, let's fight. And Mr Post like u prove point ya ku ya nga chavi ka Benny Mayengani, because people have been saying Mr Post wa n'wi chava Benny Mayengani na vutoya, but I'll make sure ku ri album ya yena ya huma na Benny straight. Ti hambana ti-date mhaka ti reason leti Mr Post a nga nyika tona, but ti ta huma hi nkarhi nyana wun'we kumbe vhiki ra yin'wana, which proves that Mr Post is not scared of Benny Mayengani because he challenged him in person hi ndlela yo fana na yaleyo. Hambiswiritano ni kombela ku mi nga rivali ku subscribe aka YouTube channel swa ka Chauke TV. Hi ta va kha hi endla tin'wana ta ti-breakdown ta tingoma ta Mr Post, hi kha hi mi hlamusela ku ri risimu leri Mr Post la ka line leyi Mr Post a la ta vula yini, ka line leyiwani Mr Post a la ta vula yini hi ndlela yo fanela. Hambiswiritano mi nga rivali ku subscribe tanihi ku album ya Mr Post yi na matimba, yi kahle, mara ma 2K ngoma ya ma 2K a yi le ku beni swona, mara letin'wana tingoma ti le ku beni. And Mr Post u create swilo swintshwa ti na electro a tlhata na ndzumba at the same time a tlha yimbela swilo swa message hi ndlela yo fana. Hambiswiritano mi nga rivali ku subscribe aka YouTube channel swa ka Chauke TV. Question i ku xana hi album leyi yi nga ta survive until December between album ya Mr Post na Benny Mayengani hi ndlela yo fana leyi.